Mi se sad nalazimo u kuhinji, tu nastaje restoran, to je dio našeg projekta. Tu bi se trebalo kroz neko skorije vrijeme kuhati delikatese ovoga kraja, ja se nadam. Mi smo se tu našli da predstavimo, znači, projekt firme Rode Plus, koji se sastoji, znači, od ovog restorana, pansiona i kampirališta. Od samog početka 2008. Županija nas podržava na našem putu. Županija je po samog početka prepoznala vrijednost ovog projekta, tako da smo već i 2009. godine od Županije dobili 50.000 kuna bespovratnih sredstava i na tome hvala. Ta suradnja Županije i tvrtke Rode Plus se nastavila, znači, i kroz ovu godinu, jer smo u suradnji sa Razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije sudjelovali na natječaju iz IPARD programa i uspješno smo to odradili, tako da smo sad dobili ugovor na 530.000 kuna. Ovaj projekt je u pravilu prvi projekt u Sisačko-moslavačkoj županiji koji ima zasebni kamp i to je nešto što govori o različitosti pružanja turističkih usluga i smatramo da takva vrsta, odnosno da prostori za kamp sa svim sadržajima, znači i sa sanitarnim čvorom koji će biti tamo, koji je u fazi građenja, i sa zasebnim kuhinjicama koje se mogu koristiti, a i sa posebno sjenicom i onim dijelom, rekla bih, za uživanje otvorenim roštiljem i sa svom infrastrukturom, govori da 7 mjesta za kampere, koliko prostorno se sada dobilo, će sigurno doprinijeti turističkoj ponudi i onima koji vole kampirati i uživati u nekakvoj svojoj intimi. Ovo je projekt koji se sastoji od 3 faze, znači prva faza je kampiralište, druga faza je obnova tradicijske kuće sa pripadajućim sadržajima i treća faza je upravo faza ovog restorana koji će biti isto tako uređen u izvornom smislu i ovo je jedna cjelina i ovo je prvi projekt koji je radila od početka do kraja Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije koji je prihvaćen, financiran iz IPARD-a i Razvojna agencija će ga pratiti do kraja. Ovo je projekt koji govori da Razvojna agencija zna, može i želi i radi razvojne projekte, da smo do sada iz predpristupnih fondova povukli nešto manje od 11 milijuna eura, točnije 10.700.000 eura, s obzirom na sve prepreke koje su od lokalnih samouprava pa do onih administrativnih, govori o uspješnosti Razvojne agencije. Ovo je prvi projekt financiran sa 530.000 kuna iz IPARD-a, a drugi je spreman i mislim da sada završava upravo taj drugi krug. Radi se o Plesmu, znači imanju gospodina Mlinarevića, izuzetno velikom jednom turističkom ponudi kompleksu od 6 ili 7 kuća, potpuno različiti od ovoga i smatram da ta različitost je prednost turističke ponude i da će na taj način ona biti kao takva i zaokružena. Moram pohvaliti sve djelatnike Razvojne agencije i novu i starog direktora Razvojne agencije. Nije bilo lako uspjeti, srušili smo te barijere da napravimo dobre projekte koji će biti prihvaćeni od fondova Europske unije i mislim da je ovo samo jedan pravi i krasan početak onoga što će uslijediti kao novac u našu županiju.